دست پیکی دا از یعنی وان ایرشین لسر زمان کردی وکی خباتکاره کی کردیگه شاخوانه یعنی به تندی از شرمزار دکم راستی جی لگور روح دمه لگور پیواجوه که 27 سبات دست پیکری یعنی تشتکی پر گماریه پر کریته یعنی هم دکارن ویتشته بیجن اوا پولیتیکه کی یعنی پولیتیکا یا نه دمکی کنه یعنی دم کمروف نکی برفره لبنی را و نکی دیرو که جی بشوپینه یعنی به پیمان لوزانه حیان ها بشافتنه کی پر کور و به مقصد به آرمانج یعنی جبو که تو نکرنا یعنی زمانه کی زمان نتوه کی پر کونار و لگلوی جی بشافتنه کی لسر چانده لسر هنره لسر زانسته لسر عردنگاری پیک بینن اواش خاره کرن ریباز لیبلا بزانه بین که به وی ریباز تو آوای نکارن سر بکوه بین تو آوای نکارن یعنی زمان گلی کرد جهوله راکن زمان کردی یعنی جبو گلی کرد جی راستی جی خطا سوره ایدی گلی کرد دوی هیلی ده یعنی خدا نه بیرو و راستی جی هشه کی یعنی هشمندیه کی پر باشه یعنی دوج زمان خواه برناده بلا همی کس بزانو بکو زمان کردی جبو کردا راستی جی خطا سوره یعنی جبو که یعنی زمان کردی پیش و بچه و ببه زمان فرمیت ببه زمان پرورده زمان روزانه ایجیانی یعنی دقاده دا گره کس دخبتن هول دادن کداوان هیا اوا کدا والا ناچه یعنی وکی ما گوتی پرسکریکا کرد راستی جیش قالب خواه درکتیه یعنی ایدی بویا پرسکریکا روشلاتا ناوین جبر کو مفتیا پرسکریکین روشلاتا ناوین بلکی پرسکریکا کرد به یعنی یا گلی کرد به هیزین دستلاتار دزانن یعنی پرسکریکا کرد چاره سر نبه راستی جی او جید نوا خدا آزاد نابن نکارن آزاد بجین جبروی یکی یعنی حسابین بچوک دیکن دخوازن یعنی به پینگاوین بچوک به گوتنین بچوک گوتنین اصلا وکی که بالا گل بکشه یعنی پرسکری که اوسا او بکن یعنی تعلق بکن باش و باویجن اما یعنی ریگزه که چوته خلطه یعنی جه خواهی ناگره و انجام جی ناگره هری بیجن بباندور و ج قلبي بانجوازي مجگل ما اوه یعنی هر کسک مالا خواه بکه یعنی جه پرورده یا کردی جه ایرو شوندا یعنی چاره سری یا وی کاری دست پیکی دا یعنی لگل مالباتان بدایی کن وی پیک بی یه وکی دیجی ایدی بلا همو گلی ما بزانو به زمان کردی دی پرورده کرن پرورده یا زمان کردی هیا سازین زمان کردی هنه ده سازین زمان کردی دا پرورده یا زاروکان جی تی داین ای جوانان جی تی داین ای دایی کن و همو کسی یعنی همو کس دکاره به لکردیگه ده کی جان آسته که بخوازه و لگور دما خواه لگور دما که او گنجاو به دکاره به پرورده یا بکردی ببینه شخوا شیعارا پیواجوه چاره سریه جی یعنی نتوین دموکراتیکن یعنی که هندوره خدا دموکراسی پیک بینی یعنی اف ایرشین نیجار پرست ایرشین راستی جی یعنی نتحملیه و کم ببین حتی بر بتونه بونه وجی بچن یعنی ایرو حکومت هنک پنگاوان باویجه هنک زاگونان بگو هرینه یانجی هنک پنگاوین انبیجن اصاب ویرکی باویجه
و دنوا جواکی دجی گوهرتن چه به یعنی جواک جیوی هنک تشتان دنوا خدا یعنی بگوهرینه و اسلوب خواب بگوهرینه شوازی خواب بگوهرینه یعنی ام دکارم ببیجن شونماین نجار پرستی دیرو کاری دوچه 100 سالان یعنی یه این کاره یه تونه حسباندنه یه مثلا بشافتنه افانجی شونماین وانن و یعنی جه در کهون و رو بدن لبل چاره سری آویجی نپر زحمته بگو منم تخازین یعنی و بیجیم جبو که پیواجو سر بکردن و بگه آرمان جا خواه داخازین گلان پیوید ترکیه ده و داره جبو ما گاوا یکمی ناسکرن و زمان کردیه جبو که زمان کردی به ناسکرن اف یکمین پینگاوا جبو پیواجوه لیبالی هم و بیجین ایرو تشتا کو کرد هری زده سر ساکنن بگو من زمان کردیه لی تشتا که همه بینین کریان کود ترکیه دا تین کرن آن کود کریان کود دامن دایی دا تین کرن نال گوی رحی پیواجوی دماشین یعنی وی دارید و هم وی بزانی یعنی جزال وی داری نال پیشبری آمد سپری هاتیه برین تمامینا به تامیل هم بری زمان کردیه جبو که زمان کردی دجمناتی ها نشان دادن وی آوای کریاران پیش تخد وی داره جارا که دامد بیجین جبو که پیواجو سر بکوتن پیوستا هم بری جبو زمان کردی گاو پیناویتن گاواویتن چی استاتیا زمان کردی جبو استاتیا زمان کردی چی پیوستن یاسا پیوستن یعنی زاگون و بین ساز کردن جبو که زاگون بین ساز کردن پیوستا بی آوای زمان کردی لباکور کردستانه و که زمان فرمی ادیامین یه دولت بین آس کردن به زمان بازاره به زمان کرینو فروتنه به زمان جیانا روزانه اب یکجد بن یاسا داد بن زاگون آدم به میسوگر کردن سردم و ملسی آب وکرن ادم به گمان افجمرا گرینگه بیاوی تبع گراندنج بیای یاساج بین چکرن zaten زمان کردی حتی مایا سورا وقت زمان پیوجو که gur ve pevajoya gerek zamanı Kurdî no komisyonu kata vakirin gerek zamanı Kurdî ve sala mektebe ma vebin de gerek ma dixwast ku zamanı Kurdî be zamanı fermî ne maalesef em fetkin îro êrişa li ser zaman tê kirin yani em hatî sanki em hatî pêşan û deneme kenalewran de tê ji bîra me li ser evediyen kurumen Türk'o ser nüfus müdürlüğü tecbir ama Türkçe dilinden başka dil konuşmak yasaktır. İro ve koleja da zoru karadı bejin jhani Türkiye kadakaya. Jhani Türkiye divan Kurdi hiç nahadı. Yani zamanı mı disajiz leser zoru kan zaman asimilat ki divan ku av zoru ki majid asimilat bibin o هذه كردية خارج ناخذن هیچ قط زاری که خاره ام ترکی ناخذن ام باشقا زمان ناخذن ام کردی باخذن یعنی بلا مرود ام نت پیش بر زمانت کسیدن ام نت پیش بر زمان تو زمان آدنه لی سالانه دخازن ما آسیمیله بکن هیچ ام بردام دکه یرو جبر نویسی کردی وک آمد سپوره یعنی چا جزاته کردن مرو شاش دمینه جبوی پیواجوه جبوی زمان ما جبوی ناسنامه ما جبوی چاند ما نرامه یعنی پشتی اف تشتن اف اویدی گاف نه ناوتن راستی پیواجوجی واله دمینه yani demek derece yani ne bir demin nezik tane je demek komar hatı avakin hatta naha erişin ser zaman ne sakin ticari ne sakin yani demek ku pevajoin aştici hay pevajoik dest pekeri erişin ser zaman kurdi taybet ne sakinandın beri haftaya buri cezaek la amas pori berin demek dmezin benga ve cezai sada sat am dibinin ku taniş berku kurdiye yani ne ku جبر زمانی که بیانی هاتیه بکارانی جبر چند زمان بیشتر جبر کو سپانسورن تیمین دیترین تخمین ترکا یعنی گلی زمان بیانی رکلام ساندن مثلا سر مسئله یا گالات سرایی به سلوگان ترکی یعنی گلی تیمین دیجی هر وها سلوگان انگلیسی زمان دیتر هنه لی یا آمد سپور کنگی بو کردی البته
بریاوی د چاپمنیا ترکی درکت د مدیا جواکی ده گله کسان نجات پرستین ترک اوک کردن هدف و شکایت کردن گلی آم سپور التفافی کردن و تفافی جی باوکی به حقوقی نه قانونی لجبر تنی جبر کو کردیه جزایی که سوسیات ل آم سپور برین اف نشان ماده کو ایریشن زمان لسر زمان کردی هیچی نسکنن لگل کو پیواجوی که چهار سری دام دکه یعنی حکومت جی هم پیره گردای حکومت جی لسر وی ت جبو قدخین لسر زمان کردی بین واکرن هیچی گاون شنبر ناویتنه اب قدخین به داوی جی به نشان دادن یعنی چه به دوی کمیسیون هنی یا کل جبو پیواجوی دست به خاطی آواکرن دمل دست یعنی زو دست به خبات قانونی بکی یعنی پیواجو اگر بچه سری دوی به قانون بچه سری حتی قانون نه چه کرن صافی نابن یعنی اشکره چه بکرن دوی چه بکرن دیاره یعنی نه تشک زحمته یک دوی پیشیا زمان کردی بفکرن یعنی دستورا بنگهین یا ترکیه ده دوی زمان کردی به قبول کردن هر نه میسوگر کردن تا تشتی دیتر نابن چهار سریه که جبو چهار سریه که ماینده یا کو عجله بکرن اف قدخین سر کردی بین را کردن و قانون که کو زمان کردی د دستور ده ناز بکی لازمش مره وقتی زن هر وقت هدفی خبات من سر بنگه هاوی حقوقی دوام دکن هفته وقت سازی مجی و کمیسیون را راپور ها پیشکش بکی دور دجی همین پیشکش هر وقت نشانی çapımania geçtiği بکن rapor ها. Doğrusunu söylemek gerekirse aslında uzun yıllardır Kürt dili üzerinde bir asimilasyon, bir baskı, bir yasaklama süreci var. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte vekillerin Kürtçe konuşurken işte bilinmeyen dil, X dil olarak kayıtlara geçmiş olması, sonrasında meclis komisyonunda barış annelerinin Kürtçe konuşmak istemesi ama Kürtçe konuşmanın önünde meclis başkanının bir engelleme koyması. Son olarak Ahmet Spor'un işte göğüs reklamı olarak aldığı Kürtçe reklamı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yasaklanması, Diyarbakır'da keza işte bir okulun Kürtçe dilini yasaklayan, özellikle Türkçe'yi öncülleyen ama diğer dillere yönelik herhangi bir yaptırımı olmayan bir durum ile karşı karşıya kaldık. Biz Eğitim Sen olarak, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak her zaman diyoruz ki ana dilinde eğitim bizim vazgeçilmezimizdir. Özellikle evrensel, insan hakları evrensel bildirgesinde de bir bireyin dilinin yasaklanamayacağını, bir bireyin özellikle o eğitimden mahrum kalamayacağını bu belirtilmiştir. Biz Türkiye'de de bu dilin bir şekilde serbest olmasını, ana dilinde eğitimin en azından sağlıkta, işte diğer kurumlarda, Türkiye genelinde ulaşılabilir ana dilinde eğitimdir, sağlıktır, bu tür politikaların yaşamsallaştırılmasını da bekliyoruz. Bu noktada mücadelemizi de sürdürüyoruz. Eğitim Sen olarak her bireyin okula giderken bir dili, kendi ana dilinde eğitimi görmesinin için her türlü mücadeleyi de sürdürmeye devam edeceğiz. Mecliste özellikle geçen yıl bir Ekim ayıyla birlikte bir barış ve demokratik toplum çağrısı, bir Kürt sorunun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözümü noktasında meclisten bir talep gelmişti. Bu doğrultuda işte 27 Şubat'ta barış ve demokratik toplum çağrısı, bununla birlikte mecliste son dönemde bir meclis komisyonu kuruldu. Meclis komisyonu kurulurken de açık ve net bir şekilde sivil toplum kuruluşu temsilcilerini dinleme noktasında bir süreç de işlendi. Bizden doğru özellikle Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonumuz keskin meclis komisyonuna katılırken taleplerini sıraladığında taleplerinden biri de ana dilinde eğitimdi. Ana dilinde eğitimin vazgeçilmezimiz olduğunu, bu noktada öncelikli adımların atılması gerektiğini ve barış sürecinin bu şekilde ancak bir şekilde sürdürülebileceğini belirtmişti. Biz de hala aynı noktadayız. Bu meclis komisyonunun peyderpey hukuksal, anayasal güvence altına alınabilecek şekilde ana dilinde eğitimi, ana dilini serbest kalması noktasında çalışmaları yürütmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yasaklamayla barış yan yana olmaz.